Dyma Harrington. Wild ar cyffyrddiad I fewn i'r cwrt. Mae Noah Edwards a gol gynnar! Y gol gynta yn y gyngrair I Cei Connah. Llai na 2 funud ar y cloc am symudiad slic gan yr ymwelwyr. A Noah Edwards yn rhoi Cei Connah ar y blaen, y Seintiau Newydd dim. Cei Connah 1. Daniels. Dyma Marriott. Chislevich. McManus ar ymyl y cwrt. Dyma McManus yn ôl I fewn I Chislevich! O, symudiad campus unwaith eto. Y cyffyrddiad bach gan Declan McManus. Ac Adrian Chislevich yn union i'r sgôr. Leo Smith. Rwan ta dyma Clark wedi gweld yr hediad gan Jordan Williams. Jordan Williams. Y drwodd ar y golwr ar arbediad gan Andy Firth. O, mi nath o'r ongl yn un lem yn y fan yna, Andy Firth. Mi nath o'n dda. Bradley wan ta mae gen o len fan hyn I fesur y croesiad. Bradley'n gwneud hynny. Peniad ar draws gan Nash ar arbediad yn un rhagorol gan y golwr. Bron a'i gwiro I rwyd I hun gan Ryan Astles. Arbediad campus gan Connor Roberts. Wel, dwi'n teimlo le fy'n i'r ochr gosa yma gan Aaron Williams. Mae Jordan Davies ar yr ochr bella. Williams oes a groesiad I fod ar bel I gan y rwyd a Jordan Davies. Hyfryd gan Cei Connah. Am ddiffyn y Seintiau methu delio efo cyflymder Aaron Williams a Jordan Davies yn rhoi Cei Connah nôl ar y blaen. Gwan ta fyna le fan hyn I Clark, a fyna le ar yr ochr bella gan Daniels. Drwchach ar y lles fi yna fo. Mae Jordan Williams yn y canol, a McManus yna hefyd y bel ar draws y gol. Chislevich! A mi groesodd hwnna'r llinell Dawn wir. A barodd mantais Cei Connah gwta 2 funud. Ail gol Adrian Chislevich. Wel am gêm sgynna ni yma. Dim yn hanner amser eto Seintiau Newydd 2, Cei Connah 2. Do mi groesodd i'r llinell. Bel I gyfeiriad Jordan Davies. Cael ei figilio gan Chris Marriott wan ta. Mae Josh Williams yn y canol, mae Mike Wild yna hefyd. Y bel I gyfeiriad. Wild! O, taro'r postyn! A bron I Cei Connah fydd yn ôl ar y blaen. Marriott. Yn I drod McManus. McManus yn ddofn iawn ac yn canfod Josh Daniels. Wan ta Daniels. Mae Leo Smith yn y canol. Daniels yn dal I fynd. Daniels at McManus! Ar orau eto. Symudiad gwych gan y pencampwyr. Daniels at McManus. Dim gobaith I Firth yn y gol. Dyma Ben Clark. Clark di gweld yr hediad gan Jordan Williams. Mae McManus ar yr ochr bella. Williams yr croesiad. McManus I gefn y rwyd. Dim amheuaeth. Y funud y gydawodd y bel droed Jordan Williams. Na fydda Declan McManus yn canfod cefn y rwyd. Chislevich. Pas gelfydd unwaith eto campus allan at Jordan Williams. Wan ta Williams newydd greu gol I McManus. Jordan Williams! Os gen Cei Connah ddim ateb o gwbl I ddewiniaeth y Seintiau Newydd ar ddechrau'r ail hanner yma. Seintiau Newydd 5. Cei Connah 2. Pasg. Williams. Hyfryd yn ôl I lwybr y Clark. Ben Clark. Clark yn dal I fynd. Clark. A Leo Smith. Tasg hawdd I Leo Smith. Rwyd o'r chweched i'r Seintiau Newydd. Da ni yn y funud ola o'r 90. Halen yn y briw i'r ymwelwyr. Mae'n gweir go iawn. Y Seintiau Newydd 6. Cei Connah 2.
we play like that on a night against anybody, we're going to score goals. So I think, you know, that's the way it is, and I'm really pleased for the lads. Twofold, we played some fantastic football. We come back twice from being behind, you know, to get the first 3 points at home, and then obviously against the team that finished second last year. And there's no doubt about it, they'll be challenging this year, no doubt about it at all. So yeah, no, pleased all round. It's been an interesting few weeks, because obviously we're playing against teams with, you know, £1 million more budget than us in the last 4 competitive games that we've played. You know, the Icelandic team full time halfway through the season twice, TNS twice in the League Cup away and in the league away as well. So look, it's where we want to be pitting ourselves, you know, and that's why we were very heartened by the first 65 to 70 minutes, because I fully believe that if we keep the belief going with the players that we've got and how we're trying to play, that if we do that for 65, 70 minutes against other clubs, I think we'll be very successful. Against TNS, if you don't take the advantage of your opportunities, they'll put you to the sword, because they've got some excellent players, and probably today we just say that Declan McManus and Jordan Williams are the difference, and you know, the wages that they get paid probably is something that we can't aspire to anymore. I ni ennill y gêm a sgoro dipyn o goliau fyd, ond na, da ni'n siomedig mwyn am byd o y ffordd da ni wedi gallu consider goals na, ond na, mae'n 3 pwynt ar y bod i ni yn gêm gyntaf Gyngor.